Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum urmatlı mekendeshler, urmatlı bizdin görүүчүлөр, Tulpar TV'nin kattaalуучулары, alış жерде жүргөн mekendeshler, көкбөрү сүйүүчүлөр, Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн mekendeshler. Sizler үчүн биздин кезектеги чыгарылышыбыз Каракулжа району Жаңы Талап айылынын ынтымак улагына келип жеттик. Улак абдан кызуу жүрүп жатат. Улак оюн таласында ашырып берүү ыкмасын көрүп жатышат. Погода сонун, жер жакшы, палбандар дагы аябай көп келиптир. Чабандештер көп, эл көп. Улак абдан кызуу жүрүп жатат. Сиздерге толук маалымат жеткизгенге аракет кылабыз. Улак кызуу жүрүп жатат, мына ошентип. Улак палбандардын жалында акчалай сорундары бар экен. Сиздерге толук жеткизип, тартып берип турганга аракет кылабыз. Жакшы сөздөрдү жазып, палбандарга дуа кылып, жакшы комментарийлерди жазып, класс басып, каналга кошулуп электер, каналга катталып коебуз. Сиздерден сураныч, палбандарды сөгүп, жаман сөз жазбаңыздар. Ар бир инсан, ар бир кыргыздын жигити ат бакканга, ат таптап чыгарганга, коросунда жакшы аттарды бакканга Кудайым насип кылган болсун. Ар бир кыргыз жигити ат минип улак чапканга, олорго да Кудайым өзү күч кубат, өзү насип кылган болсун. Улак палбандардын жалында ашырып берүү ыкмасын көрүп жатышат. Ашырып берүү ыкмасын кылып жатышат. Машалла, машалла. Улак палбандардын жалында улак абдан кызуу жүрүп жатат. Ашырып берүү ыкмасын көрүп жатышат. Урматтуу көрүүчүлөр, кээде ушинтип бизде да мүмкүнчүлүк жаралып калат. Палбандардын жанында жүрүп тартканга сүйлөшүп, кандай болуп атат ана палбан улак. Палбандын жалында өтө сонун улак болуп атат. Бул палбаныбыз ашырып берүү ыкмасын көргөн атат. Ашырып берүү ыкмасын көргөн атат. Палбан бизге да кээде ушинтип чет жактарынан ушундай тартканга мүмкүнчүлүк болуп калат. Бул палбандын атын билбейт экенбиз. Ашыруу ыкмасын кылып жатышат азыр. Кээде ушундай мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калат. Палбандардын жанында жүрүп тартып калабыз. Сүйлөшүп да коебуз, кээде тартып. Кандай болду ана палбан? Takımı öte puşuk palvan eken bul palvanla hiç kimge vermey жүрөт. Hazır biz mümkünçülükten faydalanıp telefonu çöntökö salıp talaşkanга hareket kılıp көрөбүz. Bir tartып. Ulak көтөрүлүп кетти мына. Ulak көтөрүлүп кетти. Palvandar hareketinde vardık palvandar. Mına ulak. Tatalakay деп şunu aytat. Algıla palvandar. Tatalakay bolup ketti mına. Aysı palvan hareketinde. Oy. Maşallah oylagıla palvandar. Şunday. Abdan kızı жүрүп ketti. Bizge daha mümkünçülük verilip bir yapma kılıp aldık.
Ovaylagla, çatır çarpmagla palvandar. Ana. Havayla palvandar. Ulan abdan kızı cürüp etti. Ulan oyun talasında yerde mına oşentip yerge düştü. Palvanlar hareketinde Karagulca rayonunun palvanları hareketlerin görüydü. Altı bulaşırgan onların aytıp çatacak. Oşenti ulak oyun talasında palvanlardan jalında aşırı beri ukmasın görüp çatacak durmatты görüçülөр. Attaq abdan жақсы екен. Abdan gülük ата екен аттағы. Aşırıp beri ıkmasın görüp жатышат, aşırıp beri. Ақсақалдарға aşırıp жатышат, ақсақалдарға. Ақсақалдарға aşırıp жатышат. Таталақай болып кетті мына ошентип. Tatalakay болып кетті мына ошентип бак. Karagulcanın palvanları birinden ötüp biri palvan. Hiç kimge berişmeydi. Tileke karşı teknikal güçlüşler oldu. Telefon koldan ırgıp ketti, urmatlı görüçülür. Telefon dağısıngan yok. At tevelep ketti. Ulağabdan kızı yürüp ketti kaytaradan. Ulağabdan kızı da palvandar hareketlerin görüdü. Palvandarın jalında ulak. Aziz palvan hareketlerin görüdü ortada. Bak götürülüp gitti oyun talasından. Palvanlar birinen birine ötü bulak kızı cürüdü. Eğer kaçma takav algan, çaktav algan, tatalakay. Atın oңdap koygula, atın oңdap koygula. Oy oy oy. Palvandın atın oңdap koygula, maşallah maşallah. Danayım palvandar attı tap çapkanlar avaylagla. Bulaqtın jerge düşkönü palvandın işi jürgönü ançam mınçaң jıgılasın. Ayday var attı Aziz palvan. Aziz palvan tizginin koy versen konardın Aziz palvan. Aziz palvan tizginin koy versen Aziz palvan. Oy palvanda. Ayşe palvanın jalında gitti. Ayşe palvanın jalında gitti. Tekeri tartıp. Özü teke ulaktı palvan attın attıgana çavat. Buna jaldan jalga ötüp abdan kızı jürüp jata durmakты görüşülür.
Bardıq palvanın canına ötüp atat. Bardıq palvanın canına çıkıp ötüp atat. Birine birine ötüp atat. Abdan kız yürüdü. Aynagan toptan şu palvanın alıp çıktı. Topladık. Ay. Şu palvanını alıp çıktık aynagan toptan. Hurmatlı görücüler. Negizi bunday ulakta şu palvanı attığını alıp çıkat. Oy Allah. Bizde daha bir mümkünçülük payda oldu. Palvanlar men süylüyor şu bulak çapmanla buna. Şu palvanın cihanında. Ay. Aşırı beri ukmasını görüp yatışat. Aşırı beri ukmasını görüp yatışat. Ulak abdan kızı yürüdü ulak oyun talasında. Ağır bir palvanın jalına çıkıp düşüyor da ulak. Palvan attın atlar gelip durur. Abdan kızı yürüp etti ulak. Yaxşı sözdөрдү айтып palvanlarga дуа кылып, каналга катталып класс басып, жакшы комментарийлер жазып коюңуздар. Көрүүчүлөр, силерге толук маалыматты жеткизип турганга аракет кылабыз иншалла. Palvanдар ашыры бери уркмасын көрүп жатышат. Така улактын ушунусу жакшы да. Бардык palvanга ашат. Atı күчтүүсү, билеги күчтүүсүнүн бардыгын ашат. Теке улак ушунусу жакшы негизи. Кайсы palvandын аты күлүк болуп, кайсы palvandын билегинде күчү көп болсо бардыгын ашат. Теке улактын ушул жери өтө жакшы. Abdan kızı yürüp yatat. Abdan kızı yürüp yatat ulak. Görüp bir okumasın görüp yatacak palvanlar. Palvanın ciğalına çıktı. Rahat dinleyen palvanın ciğalında. Sorun da aytılууда. Sorunlar aytılıp başladı. Bugünkü marekenin Akçalay sorunları aytılıp başladı. Ulak at palvanların ciğalında. Aşırı beri ukmasını görüp жатышат. Abdan kızı yürüp жатат улак. Conor. Siz Allah'ım. Dostum atala kaçıp ketip kaldık. Söyle. Atala kaçıp ketip kalmadı ve o garaj koydu. Hurmatlı görücüler, biz de oyun talasına koşulup ketip ulak tartip. Ulak abdan kızı yürüp жатат. Негизиле teke ulaktım şu jeri. Abdan kızı hiç. Birine öt, o atı güçlüsü, bileği güçlüsü alıp жатат bu jerde.
Abdan kızı yürüp etti ulak. Abdan kızı yürüdü. Ulak oyun talasında. Kaysı palvanın canında çıkıp ettiler. Oy oy oy. Oy lağla palvanlar. Birine ötköz batacak. Cıkı palvanın. Ay 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 ay. Akırı cıkı palvan devam cıkıp düştü. Düşürgönü kaldı palvanlar. Ulaqsın abdan kızı jeri ушундай учурлар, ушундай жерлери болот өзү негизи. Şu жерден Şer palvanın жалында экен улак. Şu жерден ак чыкты. Avaylaqla palvanlar, avaylaqla. Şer palvan. Sorun qaçırıp жатқан учуру, palvanlar sorunlar qaçırıp başladı. Polat palvanın жалында кен Polat palvanın. Polat palvanın жалында. Toxtat öyle bergile aksakalgayı. Toxtat Talav ağlı jöntüre palvanları. Jöntürgla talavayı aksakal kişi olarlar sizler de ballar. Talavayı tutma. Altmış 5 yaşında aksakal ne olacak? Aksakalda boş gelmedi. Yakışken aksakaldağı. 65 yaşta aksakal kaçırıp berişti. Aksakalında takımı jakşıken abdan kaçırıp жатат bulaqtı. Öde ıldı. 9 gayrıdı. Kızı жүрүп жатат. Улак oyun talasında жерге таштап коюңуз аксакал. Жерге таштап коюңуз. Ой, ашырып берип укмасын көрүп койду аксакалдагы. Dağınızı yürüdü. Kaldı kalgıla. Baş kaldı kalgıla. Allah bu taraftan çıkan Fırat. Bu yanında bu palvan Aytulu legendarlı Akışpay palvanın nevresi. Akışpay palvanın nevresi bu Aytulu legendarlı aksakal Akışpay palvanın. Bu palvanın yanında. Polyoga çıkmakla polyoga. Bir negin tövene öyle palvanda. Aylanayın çıkla polyoga. Ne yapıyorsun bir negin tövene öyle. Bu palvanın yanında bu. Bak oyun talasında yerde tatala kaybolup gitti kaytıradan. Tatala kaybolup gitti kaytıradan bak.
Meyman jarga girip ketip atat mına ошентип meyman jarga. Oy oy oy. Avaylagla palvandarım avaylagla. Avaylagla palvandarım. Palvandarım avaylagla. Attılar. Kızgan geri. Atlarını tutma avaylagla muz kesip türbesin atlarını tuttum. Aleykümselam. Dağın kızı yürüdü. Ulak dağına görünüp jatat, palvanlar tartışıp atat. Kaysı palvandan atı kuştu, kaysı palvanın bileği kuştu olsa sorunun Allah kuşun yerden alıp çıkıp. Adam var avaylagla. Adam var avaylagla. Adam var palvandan avaylagla. Gün daha geçti parat. Gün daha geçti paratat. Sorunları kalıp jatat. Sorunları kalıp bara jatat. Gün geçti para jatat. Ulan abdan kızı yürüp etti. Ulak götürülüp çıkıp bara jatat mına ошентип. Mına ошентип ulak abdan kızı yürüp ketti kaytaradan oy kalasında. Meyman jarda kızı jatat ulak. Meyman jarda oy oy oy. Avaylagla palvanlar avaylagla. Atın kuştun gideyin kuştun algıla. Abdan kızı yürüp jatat. Mına ошентип ulak bizim aldığımızga gelgeni kaldı bizim canımızga. Calımızga gelgeni kaldı mına ошентип ulak. Birini çıkarıyor bunu taşarak. Oy oy oy. Kaysı palvan hareketini görüldü. Abdan kızı yürüdü. Aydagıla palvanlar çamdagıla sorun var dedi. Sorunun algıla alıp çıkıp. Bunday yerden alıp çıkıp aşırgan sorun öte şirin bolat. Bunday yerden alıp çıkıp aşırgan sorun öte şirin bolat. Urmatlı görүүчүлөр, көкбөрү сүйүүчүлөр, ошентип 24-жыл 6 январдагы
Жаңы талап айылындағы улақтағы бүттү. Бүтүү алдында турат. Азыр улак токтотулду. Аксакалдар дуа кылса, иншалла палвандар таркап кетишет. Айыл жерлерден келген палвандар. Ошентип улактагы аягына келип жетти. Күн да кечтеп барат. Сорундары калып жатат. Сорундары калып бара жатат. Күн кечтеп бара жатат. Улаң абдан кызы жүрүп кетти.